Renald Cherry u Charlotte Zammit minn Birzebbuġa nżammu arrestati wara li wieġbu mhux ħatja tal-involviment tagħhom f'14-il serqa minn fuq il-bajja ta' Birzebbuġa. Fil-qort instama kif il-pulizija rċevit diversi rapporti ta' serqiet u wara l-investigazzjonijiet tagħha arrestaw lill-imputati u allegatament ammettew mill-ewwel għall-involviment tagħhom fis-serqiet. Intqal ukoll kif huma allegatament urew lill-pulizija aktar oġġetti misruqa wara li r-raġel ħal pulizija f'sit ta' kostruzzjoni fejn allegatament kienu ħbew diversi oġġetti misruqa fosthom mobiles, kartieri u speakers. Ġie spjegat ukoll li l-imputati għandhom vizzju ta' droga u allegatament kienu qed jisirqu biex isostnu dan il-vizzju. Justin De Gabriele u missieru Lawrence De Gabriele nħelsu mill-arrest wara li wieġbu mhux ħatja li taw xeba u weġġaw b'mod gravi lil ġuvni tal-ex fajla tal-Liben. Justin De Gabriele kienu wkoll akkużat li kisser proprjetà tal-allegat vittma u li huwa reċidiv. Fil-qort instama kif il-familja De Gabriele allegatament żgassat il-bieb tad-dar tal-ex fajla ta' wieħed mill-imputati fejn kien hemm is-sieħeb tagħha. L-allegat vittma kien qal lill-pulizija kif wara li żgassaw il-bieb, allegatament bdew ituq daqqiet ta' pon. Intqal ukoll kif l-imputati marru l-assa tal-pulizija b'mod volontarju fejn ġew arrestati. Huma nataw il-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' 500 euro u garanzija personali ta' 5,000 euro u ġew ordnati ma jersqux lejn iż-żejtun fejn seħħ l-allegat attakk.